in dobrodošli v Devinu. Počasi se začenja naše popotovanje. Cilj je sicer Barcelona, če bo ratalo, če ne, uredi. Sva pa midva, jaz in Andraž. Tako da se vidimo v prihodnjih posnetkih. Nič sam ne vem, kaj se bo zgodilo, tako da bomo videli. Evo, tukaj sva že dobro uro. Zdi se, da je pariški napad predvsej vplival na ljudi okoli nas. Vsi se videti tako prestrašeni. Pa vse sva človeka, no, ne vem. Ampak ja, upam, da bova dobila v kratkem. Evo, smo že v Padski nižini. Kot lahko vidimo, imamo pa direkten prevoz do Padova, tako da bomo videli, kam bomo prišli na koncu tega dneva. Tukaj z nami pa Roberto, en super voznik. To je to. Prekrasen zahod Padov. Čez 5 minut letiva. Ja, v našo smer grejo Švicari, ki seveda niso Švice, eni Srbi, zelo prijazni, čez 5 minut tam še na vrtu skočijo. Tukaj pa naš konjiček, jekleni. Evo, zapuščava to meglo, to je to. Dođe u Beograd dosta. Za novu godinu. Ja, za lansko leto se zove. Ja? Beograd, lepe žene, a? Sončni zahod v Milanu. Smo. Kaj ti delaš? Evo, bližamo se centru Milana. Ne, drugače kar nekitko. Sem gledal tam, ne vidiš. Kje? To vse zastave gre ta. Da je to. Ja, po mojem je kje odlično na razstavišču, ne? Ko bomo imeli denar. Takrat. Nekega dne. Evo, pa so prišli do centra. Končno. Tutti va pure Sam drugačno. What a wonderful world. Mercato di Milano, sì.
Evo, odpravljamo se spat. Trenutno pa precej gosta megla, tako da bova videla, če bo sploh zaspala. Smo pa že na južni strani Milana, v bistvu pri obvoznici za proti Genovi. Evo, tukaj smo na obrobju Milana. Za prenočišče sva si našla kar toboganček, spodaj, kjer ni rose, in noč bova preživela tukaj. Mislim, da bo super. Udobno in mehko. Evo, 7 zjutraj. Še vedno isto kot včeraj. Mrzlo. Evo jutro. Jug Milana, na poti proti Genovi. Navdušenje. Evo, tukaj smo v enem zakotnem kraju, bliz Milana. Tukaj smo z našim voznikom, ki nam je často da super kapučino in rogličke. Nadaljujeva proti Genovi, potem pa verjetno do francoske meje. Kako se imamo? Hvala za vse. Grazie per tutto. Buon viaggio. Čudovita patka nižina. Ja. Evo, smo na sončku, naprej od Genove, Ligursko morje je tukaj za nami, blizu Savone. Tukaj pa že precej Francozov. Upam, da ne bojo imeli predsodkov pred Slovenci in nas bojo vseeno vzeli v njihovo domovino. Morda pa najdemo celo Španca, ki nas pelje direktno. Bomo videli.
cvet pa za gost. Questo è il numero per i vostri messaggi. Ne sono parecchi. Io sei? Ne abbiamo un bottiglia. Va bene, non lo vai a spiegare amiche, Zacchi, no? Ah no, no, no. Torej, nahajamo se v čudovitem placu San Remo. Pred nami je super sončni zahod. Bila sta pobrana 2 Špancu, gremo pa potem naprej do Kana. Potem pa bomo videli, verjetno bo prespala tam, no, v Kanu. To je to. Zaprto je. Ja. Če so pa ledi, ne? It is. It's winter. I prefer it more than summer. It's Yeah. probably here it's too hot And too crowded. and even too crowded, yeah. Yeah. What is called? Probably 15 degrees. It's cold. It's cold, but In order to communicate as easy as possible, we speak English. Because I think between Spanish people and Portuguese people, it is wrong. Aha. do you know that in Seville they pick it up from marmalade and they sell it as fish. Ali isto mandarin? Ima se to zdijo. Fulano, da vidim. Evo so v Franciji, par kilometrov čez mejo. Če ne dobimo nič, bo tu naše prenočišče. Verjamem pa, da nam bo uspelo. Špancev je ogromno. In zakaj ne bi spal v Španiji, če lahko. Francija izgleda bolj bogo. Ne, super je, super. Poskusimo srečo. Ja, to je res. Sasnuli smo kaj ova, zvate. Če bi se lahko šel. No problem, we will wait, yeah? Evo smo sredi Provence. Podnebje je dokaj toplo, čisto nek drugega kot Milano. Tako da mi smo se kar ukempala v en parkec ob avtocesti. Nobenega ni tukaj in nobenega verjetno tudi ne bo čez celo noč. Zjutraj štartava, pravijo, da je ogromno avtomobilov, ki grejo proti Toulouseu, proti Barceloni. Tako da mora biti ujameva kar direktnega. Zdaj pa lahko noč, drugi dan.
that they are Muslim or they are not Muslim. They are mafia. In the interpretation of the Quran, it's not the same. Explain Quran is the same, but you don't understand it. You understand it differently. Exactly. People like that, so that's You don't practice. Evo, nahajava se blizu Perpignana. Zadnje francosko mesto pred špansko mejo. Do Girone je še 80 km, še enkrat toliko pot do Barcelone. Ta zadnji štop je bil veličasten. En bogat Alžirca me je dal 50 €, tako so v bistvu zaslužila s tem, ki so šla proti Barceloni. Privoščila sem si pa tudi hruške, ki so iz Španije, kupljene v Sloveniji in nazaj v Španijo so bile prevlečene. Tako da ja, tu je čar evropske du sud et de la Méditerranée dès les portes nord de l'agglomération lyonnaise. Vous arrivez peut-être de Paris ou de Tarare. Vous êtes au ralenti sur... Корнетто не може разом в Барселону чисто. Fammi sapere se tutto ok quando arrivate. Barcelona. Zdaj pa iskati mesto za spat. Počasi, počasi.